Alright! Ikaluguran mong sugarol. Biyagkatan kong magpusoy. Tongits kara krus jaken oy. Tutupining sugal yang maka-enjoy. Lalo na nung sasambot ka, akakalingwan mo man ang problema. Migtuloy-tuloy ang swerte, ding meron pa nilang maili. Ing painting ka na kung terla, mabeglibuyan. Oy tanamig paratut ka, beglibre mo nga nalak, ringe gana-gana mong pera. Gedi boy kang kosta, hanggang kabilang kaya, ikarelang support ka keka. Opo tangini mong mapera ka. Sana all para tut. Bibalik ka ding sultana, ing malas kinang palyageka. May lalo ka nuring meron, pikasaman mo na lang. May pati nga pun kaging sugal, e mo managa nakaring kekang pamilya. Naisip mo kayang mekanla, inuna mo pa'y sugal karela. Potang ay kauli mo, ikapang mimuha. Isan mo rin kekang pera, e muna rugo ka no, apit tayong kekang lupa. Ing sugal pa kanya niya, e naman paneswerti, nung balas ka e muna pamilit. Priparuguwe ka makasali. Alright, so thank you very much. Ayan, that's ayan, at shoutout po kang Boss Mike na taga Ulay, Santo Niño, Sapa. Ayan, thank you very much. Sana all para tut, hanap.